Mu gihembwe cya kane cya 2025 ubukungu bwakomeje kandi kuzamuka cyane. Mu bucuruzi mpuzamahanga ibyoherezwa amahanga byiyongereho 14.1% byatewe n'izamuka byafashije abantu benshi kugira umuco wo gushora imari bareka gusa kubitsa amabanki. Ibyo kandi byabahaye amahitamo anyuranye y'uburyo bwo kongera amafaranga yabo kandi biradufasha mu rugendo rwo kugera ku bumenyi mu bicungire amafaranga twifuza ko Ihumure TV twibanda ku makuru y'ubukungu ndetse n'iyobokamana. Mbabwire ko Banki Nkuru y'u Rwanda yazamuye inyungu fatizo igera kuri 7.25%. Komite ishinzwe politike y'ifaranga muri Banki Nkuru y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kuzamura igipimo cy'inyungu fatizo hoze 50% kigera kuri 7.25% mu rwego rwo kugabanya igitutu cy'izamuka ry'ibiciro rikomeje kugaragara mu gihugu muri rusange. Byatangajwe ku 19 Gashyantare 2026 nyuma y'isuzumwa ry'ubukungu bw'imbere mu gihugu n'ubw'isi n'iteganyamibare ry'izamuka ry'ibiciro mu gihe kiri imbere. Imibare igaragaza ko mu gihembwe cya kane cya 2025 umuvuduko w'izamuka ry'ibiciro wageze kuri 7.4% uvuye kuri 7.2% mu gihembwe cya gatatu. Mu kwezi kwa Mutarama 2026 ho wageze kuri 8.9%, urenga imbago ngenderwaho za Banki Nkuru ziri hagati ya 22 ndetse n'8%. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda Sura Hakuziyaremye uvuze ko iri zamuka kandi ryatewe hanini n'ibiciro by'ingufu, ibiribwa byangirika vuba, ibiciro by'amashanyarazi byashyizweho mu mpera za 2025 ndetse n'izamuka ry'ibiciro bya serivisi ry'ubuzima n'uburezi muri rusange. Nubwo imeze bityo, Banki Nkuru y'u Rwanda iteganya ko mu gihe cya mbere cya 2026 izamuka ry'ibiciro rizaguma hejuru gatoya y'8%, ariko rikazatangira kugabanuka rikagaruka mu mbago ngenderwaho mu mpera z'umwaka 2026. Yagize ati ibi bishingiye ku cyizere cy'uko ibiciro ku isoko mpuzamahanga bitazahindagurika cyane, umusaruro w'ubuhinzi ukaziyongera, bigatuma haboneka kandi ibiribwa bihagije ku isoko ry'imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Nubwo ubukungu bw'isi bukomeje kandi guhura n'ibibazo by'ubucuruzi na politike mpuzamahanga bwazamutse ku gipimo cya 3.3% muri 2025 kandi biteganyijwe ko buzaguma kuri icyo gipimo no mu mwaka 2026. Ku ruhande rw'u Rwanda ubukungu bwakomeje kwitwara neza aho bwazamutse ku mpuzandengo 8.7% mu bihembwe bitatu bya mbere bya 2025 hejuru ya 7.2% byagaragaye mu 2024. Ibipimo byihuse byagaragaje ko mu gihembwe cya kane cya 2025 ubukungu bwakomeje kandi kuzamuka cyane. Mu bucuruzi mpuzamahanga ibyoherezwa amahanga byiyongereho 14.1% mu 2025 byatewe n'izamuka ry'ibicuruzwa byoherezwa hanze birimo kawa n'amabuye y'agaciro ndetse n'ibikomoka ku buhinzi bitunganyirizwa mu gihugu nk'amavuta yo guteka n'ifu y'ingano. Ibitumizwa amahanga nabyo kandi byiyongereho 6.9% bitewe n'itangwa ry'ibiribwa by'ingenzi n'ibikoresho by'ishoramari bituma icyuka cy'ubucuruzi kirushaho gukomeza kwiyongera. Guverineri Hakuziyaremye ati ifaranga ry'u Rwanda ryagaragaje umutuzo aho ryataye agaciro ka 4.4% gusa ugereranyije n'idolari mu Ukuboza 2025 ugereranyije n'9.42% muri 2024 bitewe n'izamuka ry'amadovize aturuka ku bukerarugendo n'ay'abanyarwanda kandi bohereza mu gihugu. Banki Nkuru y'u Rwanda BNR ivuga ko izakomeza gukurikiranira hafi uko ubukungu n'izamuka ry'ibiciro bizagenda bihinduka kandi yiteguye gufata izindi ngamba mu gihe bibaye ngombwa kugira ngo ibiciro bisubire mu mbago ziteganyijwe muri rusange. Nk'uko Guverineri Mukuru wa Banki y'u Rwanda Sura Hakuziyaremye yakomeje kugenda abigarukaho. Isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda rimaze gucururizwaho miliyari ibihumbi 28. Ubuyobozi bw'isoko ry'imari n'imigabane ry'u Rwanda Rwanda Stock Exchange bwatangaje ko mu myaka 15 rimaze rishinzwe amafaranga amaze gucururizwaho afite agaciro ka miliyari ibihumbi 28 kandi ko agize ijanisha rirenze 100% by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP. Ibyo byatangajwe ku mugoroba ku itariki ya 19 Gashyantare 2026 ubwo Rwanda Stock Exchange yizizaga imyaka 15 imaze ishinzwe. Ni igikorwa cyaranzwe hanini no kwishimira intambwe ifatika iryo soko ryateye mu gihe kitari rinini rimaze kandi rishinzwe ndetse n'uburyo ryabaye inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu by'umwihariko mu kugifasha kwegeranya ubushobozi aho gutegereza kimuhana kazi imvura ihise. Umuyobozi mukuru wa Rwanda Stock Exchange Rwabukumba Pierre Celestin yavuze ko Rwanda Stock Exchange cyangwa se isoko ry'imari n'imigabane yafashe gukusanya ubushobozi bukenewe ngo haboneke amafaranga yo gukoresha mu gihe kirekire mu bikorwa by'igihugu. Ati ikindi ni ugushakaho abaturage bashora imari yabo kandi yizewe mu mpapuro mpeshamwenda abaharimo ba rwiyemezamirimo ba leta.
Ibyo bigenda kandi byubaka icyizere gituma abantu bazana amafaranga yabo bakayashora. Imibare yatangiye kandi ari mito, ariko ubu tumaze gukusanya angana na miliyari 1,900,000 z'amadolari Amerika, bingana na 13% bya GDP y'igihugu ibarirwa muri miliyari 15 z'amadolari. Rwabukumba kandi yakomeje agaragaza ishusho y'iryo soko, aho mu myaka 15 rimaze ricururizwa amafaranga angana na miliyari 28, angana n'133% bya GDP y'igihugu, harimo miliyari 340 zacurujwe mu mwaka 2025 gusa. Ayo ni amafaranga yagurishijwe impapuro mpeshamwenda kuri iryo soko, ndetse nayo yabongeye kandi gushoramo nabo bagura izindi. Ni amafaranga menshi ugereranyije n'ingengo y'imari y'igihugu, kuko nk'iya 2025-2026 ingana na miliyari 6,952,100 by'amafaranga y'u Rwanda. Muri izo miliyari 1,028 harimo igizigera ku 25,000 ndetse n'1,300,000 z'amafaranga y'u Rwanda zacurujwe ho bwa kabiri gusa. Ni ukuvuga ko ari amafaranga abashoramari bongeraga gucuruza kuri iryo soko nyuma yo kugura bwa mbere cyangwa se kugurisha impapuro mpeshamwenda muri rusange. Ikindi kigaragaza iterambere rya Rwanda Stock Exchange mu myaka 15 ishize, nuko agaciro kayo uyu munsi kangana na miliyari 4,600,000 by'amadolari Amerika, zinga 30% by'umusaruro mbumbe w'igihugu, hafi 1/3 cyawo. Ni mu gihe Rwanda Stock Exchange barizwaho abashoramari bose hamwe barenga 770, muri bo 95% bakaba ari abanyarwanda. Ibyo washoramo imari kuri Rwanda Stock Exchange kandi ubu ni 151. Ni ukuvuga amahitamo abajya gushorayo imari harimo nko kugura impapuro mpeshamwenda no kugura imigabane ya sosiyete runaka, akajya abona inyungu ku byo yinjiza. Agaruka ku cyo iyo mibare kandi ivuze mu bukungu bw'igihugu, Rwabukumba Pierre Celestin yagize ati niba umuntu ashoye miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda kunguka miliyari, bivuze ko aha akazi abantu kandi umusoro leta yinjiza ukiyongera. Ikindi ni ukugira ubukungu busaranganyijwe, ati kuko kera wumvaga sosiyete y'ubucuruzi kandi ukumva ari umuryango runaka, ariko abaturage basigaye bagura imigabane ku buryo ya sosiyete akomeza kuyibera umukiriya, ariko anazi ko nawe iri kumwungura cyangwa se kumwungura kuko afitemo imigabane. Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu Hakuziyaremye Soraya yavuze ko Rwanda Stock Exchange inafatira runini cyane urwego rw'imari rw'u Rwanda, uko mu mpera za 2025 agaciro k'abashoramari bose bari kuri Rwanda Stock Exchange kabarirwa muri miliyari 2,000. Muri 2024 muri bo 24% bakaba kandi ari amabanki. Yagaragaje ko Rwanda Stock Exchange yatanze umusanzu ufatika mu by'ishoramari, aho abantu kandi ku giti cyabo cyangwa se inzego baretse gusa kubika muri banki, ahubwo bakanashora amafaranga yabo mu buryo bwunguka. Ati byafashije abantu benshi kugira umuco wo gushora imari, bareka gusa kubitsa amabanki. Ibyo kandi byabahaye amahitamo anyuranye y'uburyo bwo kongera amafaranga yabo, kandi biradufasha mu rugendo rwo kugera ubumenyi mu bicungira amafaranga. Twifuza ko urubyiruko kandi n'abagore bo batasigara inyuma mu kuyashora. Guverineri Soraya kandi yasabye ko Rwanda Stock Exchange ko mu myaka 15 iri imbere igomba kandi kuba ari isoko ryagutse cyane kandi ari nka moteri y'igihugu mu cyerekezo cyayo cyo kuba kimwe mu bifite ubukungu buteye imbere. Yongeye ariko ko bakwiye kwibanda ku gutuma ibigo bito n'ibiciriritse bibasha kwisanga kuri iryo soko kugira ngo byongere igishoro, guhanga ibishya kandi ntibibagirwe n'icyerekezo cya leta cyo kubaka ubukungu butangiza ibidukikije. Rwanda Stock Exchange yatangije uburyo yise Next GNK bwo kwegera ibigo bito n'ibiciriritse badasanzwe bakorana, bigasobanurirwa rero uburyo bwo kumurikira abashoramari bo ku isoko ry'imari n'imigabane ibyo bakora ku buryo batangira gukorana. Batangije kandi n'uburyo bundi bushya bwa kabiri bw'amahugurwa yo kwigisha abantu uburyo bw'ishoramari rya Kisilamu badakunze kandi kugira amakuru, kandi mu ry'isoko ry'imari n'imigabane ari bumwe mu buryo bukomeye kandi mu rwego mpuzamahanga muri rusange. Hari mu birori byo kwishimira rero imyaka 15 ishize Rwanda Stock Exchange imaze ku isoko ry'u Rwanda. Nyari makuru mbibutsa ko niho muri TV twibanda ku makuru y'ubukungu ndetse n'iyobokamana. Reka mbabwire ko ari makuru ibishanga bisaga 60% mu bitunganywa na leta byongera kwangirika mu gihe kitarenze imyaka igera kuri 5 kubera abahinzi babihawe batabifata neza uko bikwiye. Byatangajwe n'umukozi wa RAB SPIU ushinzwe imicungire y'amazi n'imiyoboro yuhira ukorera mu mushinga wa SAIP. Mporana Jules yaganirizaga abahinzi bo mu makoperative 6 yo mu turere twa Ruhango na Huye bafashwa n'umushinga wa SAIP, ubwo bari mu rugendo shuri mu karere ka Gisagara rugamije gusobanukirwa imikoreshereze iboneye amazi y'ibishanga y'uburyo bukwiye bwo kubungabunga
Morana Jules yavuze ko impamvu yo gukoresha aba bahinzi urugendo shuri byatewe n'uko myaka yatambutse hari abaturage bagiye kandi bafashwa gutunganya ibishanga ariko bikangirika nta gihe kinini cyane gishize kandi byaratwaye akayabo leta ibitunganya bityo bikaba igihombo. Ati nk'ikigero cya 60% by'ibishanga bitunganywa nyuma yo gutunganywa byabaga kandi byangiritse, ni ikibazo gikomeye dushaka noneho bifata murongo. Yakomeje avuga ko ari nayo mpamvu rero bategura urugendo shuri rw'ayo makoperative ngo batangire bakumire ibihombo by'izangirika. Morana asobanura ko kugeza ubu ibishanga bitunganyijwe mu Rwanda ari 300 mu gihe kandi bicunzwe neza bifite imiyoboro mizima itwara amazi mu mirima ari 100 gusa. Abagize koperative zihinga umuceri mu bishanga bya Ngiryi ndetse na Gatare mu karere ka Gisagara basangije inararibonye ryabo abandi. Hanyuma perezida wa Coprolize Ngiryi Usabyimana Marike yababwiye ko umuryango w'abakoresha amazi wabashije kandi gusaranganya amazi make bafite, dore ko n'imiyoboro kandi nyirizina yabo yangiritse, ibituma rero biyambaza udusoko tugenda duturuka ku mpande z'ibishanga. Ati mbere twahingaga kuri hegitari 80 gusa kuko amazi ataragera hose kandi nabwo tukeza toni 3 kuri hegitari, none ubu duhinga hegitari 145 ndetse umusaruro umaze kurenga toni 5 n'igice kuri hegitari. Abagiye mu rugendo shuri kandi bashimye ingero z'imikorere iboneye beretswe, bavuga ko bagiye kandi kubishyira mu bikorwa kugira ngo nabo bazamure umusaruro ari nako basigasira ibikorwa remezo bahawe n'ibyo bazahabwa. Umucungamutungo wa koperative Kuwalu Muhimundu Jeannette we yagize ati nintaha ati nzaganiriza abanyamuryango hejuru y'imiganda twakoraga bongere n'ingano y'imisanzu batangaga kugira ngo tujye tubona ingengo y'imari ihagije yo gusana ibyangirika kuko iyabonekaga yabaga nkeya bigatuma kandi dutinda gusana. Ubusanzwe imiryango y'abakoresha amazi mu Rwanda yashyizweho n'iteka rya Minisitiri muri 2011, ubu niyo rero iba ifite inshingano zo gukurikirana ibikorwa remezo by'amazi ngo bitangirika. Mu Rwanda habarurwa hegitari 493 zuhirwa, aho igice kinini cyane kigizwe n'ibishanga muri rusange. Reka mbashimire mbifurize komeza kugira ibihe byiza.